Mun sang sang atanga INP mezotanal clear tu te enzyme che bai le vek ule mani march ni somni le pakhata chaina thona tlang ram cheng che tak tak omna wo jo khopui kianga tlata a khan passenger le thok tu te mi zal som thum pahni an thi ti nimin khan chaina chona confirm ta a thona tlak nu khan nungdama an la miel be sayen atlak na che vel tlang ram cheng che tak tak te po lu chhoin rescue team ten ma an la a passenger chung te point be se na lian tak nen an lo thlir thup maya ma se be se tur eng ma a talovani he thona China Eastern Airline ta Boeing 737 hi fit sing ni le sang kwa sanga thola yin voile khata a khol engemo ber chia in a bir thata vung mai ni in an soya thil fel hlel a tanga rei lo te ya atla ngal ni in an nga ya a eng ber nge chiang lo ti ero tun thlengin an la soi thei ta chuang lo China Eastern Airline lam chuan he thona hi kum saria upa chau ni in tun tuma a tho chu ma po khan endik ni in ala tha thokhat view ni in an soya heta tang hian China sarkar van sanglam transport department point thona te chu an tho chu ma uluk taka endik non le thin turin hriat tirna ati chuak le nge ni Kyiv curfew puan ania Russian Foreign Minister India Ramazin don thute khovel mitfuk na India ani deu tamaya Russia tharui sanan India hi minangai ti te update kanan siama atop thlengin min lo ngai thak sak le theu don nia mani march ni sompali khan Kyiv khopui kiang luka Fox News agent Pierre Zakrzewski le Alexandra Kuishinova te an boral to a Benjamin Hall point hliam na takatuar boka chumi mani khata US movie film star lemchan lama lom mante po dong ve hial to Brent Renault le atho pui Juan Arredondo te chuan na motor chu ka ania Brent Renault thia Juan Arredondo in hliam atuar boka 10 March ni khat khan Russia lamin Kyiv khopui bula TV tawaran ka lai khan live TV pe mek thalo latu Ukrainian cameraman Yevgeny Sakhun athiboka international dana chuan news agent hi civil mi annia chanchin the dar tu te hi an hluta wangin le civilian anni ve thawa wangin tu mati thiang lo anga ngai ani ma se tun tum Russia invasion a po hian boina a oma pianga tuar tu chu news agent te anni thin ang tho hian news agent te tan bo ruak a thalo le ta view maya chu wangin news without border pol te chuan news agent te ven himanni theinan leaf khopuya march ni som pani khan center andin hiala chu UNESCO point thopin news agent te himna turan boi puina sa ani Ukraine khopui Kyiv lama chuan march ni som ni le paruk inrin ni tlaya tang khan curfew puanania heian march ni som ni le pariat choma thlenga o ang Kyiv mayor Vitaly Klitschko chuan he thupek hi Ukraine sipaite atanga adon ni ina soya darkar somthum le panga chung hian engthil nge thleng don engma soi theiani lova thil hlo thon ani nge yang Britain Defense Ministry chuan Russia in Ukraine khopuya lak bel zel thu asoya Kharkiv Chernihiv le Mariupol te po an hual bet vekto ni na soi Biden chuan Poland ramatlo tum khan Ukraine minister pani Foreign Minister Dmytro Kuleba le Defense Minister Oleksiy Reznikov te ahmua anthu soite ero tarlan anivek lemlova Zelensky chuan Qatar Doha Forum a video conferencing mangin thuasoya gas le oil nga ramten Russia in lulin na da bau turin production le export lama tanan la ka ngayani Russia hian a energy chu ramdang blackmail na mangani ati Germany chuan Qatar atanga liquefied gas aleite che khol na tur terminal lian tak pani asameka Russian gas manglo po dam dan kong zon ngai ani berhi kumsang khat zakwale somkuwa khan Ukraine chuan remna le mon na a omzel theinan nuclear stockpile ani zong ati chetavik maya khovel ramro pui bertezingami Russia po tiamin Ukraine hi ven himaniang ti in thuan tiam hlomani
ma se khang an thu tiam te kha ataka chuan omzia anei talova Ukraine ven him in tiam tu ngei Russia chuan min be ta zoka hei hi thil diklo hul hualani Zelensky chuan ati bok voin march ni somni le pasari khan Zelensky chuan lai puile thona pek bel ani lo chuan Mariupol chu khum ngai na om to lo tur thu a soi le boka Russia chuan Mariupol hi lak ngei tumin a be chara Ukraine mi pui zathum lai an thi to rinani Ukraine chuan EU le NATO tangin ral thuam mu a be saya ma se voin thlengin an la pengam chuang lo hemi chungchang hi soin Zelensky chuan shotgun le machine gun ringot hi chuan Russian missile te hi ka thak ngai na om lo ati bokani Zelensky chuan western countries ten ral thuam an pek hian Ukraine tan ringot ani chuang lova Europe khomwal pui himna akeng tel ngalani ati bok Polish President Andrzej Duda point Ukraine hi alaina thlemaya Ukraine tana MiG-29 jet adil chu US na pompui talova alung oilo hle ti Zelensky a hril nge nimina Poland Khawpui Warsaw tlotum khan pu Biden chuan Ukraine mi puitan engma tiam ngam lo a anga arukin alo tiam nge kan threlova Ukraine mei che MP mel thazet mai ina sof sun chu athin rim khop maya ka avek theyang US President khan engma Ukraine mi puitan soilova NATO ram hum him kha atum viu chu ani mela Poland tan thutam takatiama mase bom puana hi Warsaw ni lovin Kyiv te Kharkiv te ani zokasin te in Twitter aziak hialani March ni somni le panga khan China Foreign Minister Wang Yi chu India rama zinin tunlai Ukraine boina thuwa tran hawa tul thu te soya mase India lampalai External Affairs Minister S Jaishankar le National Security Advisor Ajit Doval te chuan ramri boina chin fela poimo masak thu anlo hril chiam maya Wang chuan kumtop lama China ina host tur BRICS Summita Prime Minister Narendra Modi chu tel ngei tura China ina du thu te a soita boka eng thutluk na fum fe ma siam talovin Wang hi a hole ta ni Wang chuan Narendra Modi chu Xi Jinping a beturin Jaishankar hne na angena Jaishankar chuan Prime Minister chu a boy hle thu in alo changa China gema India hian tol thukatum lo ve hle ni na lang ti chuan India pa anga soi thei tur Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan India ram tlo thoi atum vele ta a phone call manga soi fel vek thei mai tur ni si mail in lan mevin indo mek bawruak kara ron zina tum tatlat mai hi apoimo viau ni nge yang Ukraine invasion chungchanga India chuan atran lam tilang lutuk lovin in buk tok te in adin munahum himle theita a Russia po athlop viau ran lova chuti rualin adem chuang lova Ukraine po chan bik chuang lova anmamo humanitarian aid apeve maya soifau to angin nula meltha tongkam hoi hom le zeizet hi animai ome ramtam takin India hi an ngai zonga ani chuan thatakin alo dong song vek maya rambung tin thian tha angin a oma ma se tu ma in kata tian soi thei turin a om le chuang mi lova China le Pakistan ti lo India han hoviu tur hi an om mang lovani India hian foreign policy nei tha tia soidu anom point adik viu rengani Russia hian financial lam malak atumani chuan China le India hi an poimo ma support dona India le China ati lom thei chuan ram dang tel mi lo point adam kho chuak thei hle dona China chuan Russian oil le gas chu man tlom te in a leita churmaya hei hi Ukraine invasion na lang phave lo ram te naw zok te hna a hral le hemanga China chuan sumatel hem don hetianga ma la ve tur hian India hian hlau thon anga a ram chung mamo bak chu ala lut ngam chia bik lo ni na lang Lavrov hian Russian bank le India bank te thlun zom dan tur angai to ni nan soya Russia sum le pai din mun siam rem hi tun tuma India visit hian a tumber ni nan soi tin Ukraine special operation chungchang Russia hian chiang mangkhenin India a hril bokanga atul huna che chuak ve thei turin India hi asom arin om viu bokani
kumsang ni le som ni le pakhat chung khan Sergei Lavrov hian India ram hi voini atloa Jaishankar nen tumli mai chana anin muboka Ukraine invasion tran ni February ni som ni le pali khan telephone anin benge ngeya Russia chuan Ukraine invasion tur hi India ashil ni na ngai thayani amaro chu Indian student tam takin har satna na men lo antok mek ve boka Russia le India inzom na athat view chuan India hne na hian signal apenge turania ti chuan boruak sau sang lu tuklovin India sarkarin ami te a hroi ho thei don khania Russia hian Ukraine invasion hi China hril lok ni in mithen khat chuan an rin dan an soya China chuan Olympic zo huna tran turin angena mase Russia chuan atran tathowa India ain China hi angai ro puizok te po ni inalang antile zelani Ukraine le Russia war nu hian Narendra Modi le Putin hi voithum anin betoa Modi chuan inbiak na manga boina chin fela du thu Putin a hril thina tin Indian zirlai te hroi ho chungchang kha an soitam berani soile soinu nula mel tha yang zo kan India sarkar hian rim tu ani chunjom zeldon Greece le Austria foreign minister te chuan New Delhi tlo thuayan tuma tin United Kingdom foreign secretary Elizabeth Truss po March ni somthum pakhat ti vel khian New Delhi thlen beisei ani bok Russia hi khovel nan doron huna thlen vai chuan China le India hi atan pui thei tur om chun anni mai dona Belarus Pakistan ti vel hi chuan in dawan tlin don lo ral thuam tha hi ram economy in a support lo chuan man ngai na a om lo wani SUV car man to taknaya atui thunna tur nei lo angvel anni mai don ani US intelligence report 10 khatin Russia in ral thuam atlak cham thu an lo soi ve thina 100% adik lo puin thil ne thei tak chuni ve tho mai Ukraine war a hian Russia hian ral thuam tha amangam holowang ti hirin theya achan chu Ukraine ayaram ro pui do tur alanga view mayani chuwangin tuna tam taka chek te po hi United States ma chon ma chu amang phallo mai theizo ka ral thuam tha nei si hian a chebera tangina manganga ramte naw zok te po do ne hlei theilovin atlom zok angina tang mai thei ve thawani United States la chuan Russia in misala ka zat aircraft la zat teng chezat te chi takmain data an lo la khom ve reng boka Russia thei na hi an rechiang le zol so don ani hi United States hi afing vea Ukraine hi phal takin Russia run tura pechuakin hetia indo renga hunan man chuan ral thuam dang siam bet lama har satna an nei thoi dona khovel ramro pui zongin economic sanction an siam khum nu hian Russia hi atu soprup theyang ti hi an thli ruk dan poni mai theyani Putin awang hian Russia hian adai sual view mai theya Soviet Union ramte hui khom zok talovin alake dar le mai thei bokani lelama chuan Russia a chaupo le India tan hian tra na tur tam mai dona entianan kan soifo AK-203 rifle contract ringot poina tur ngal dona ni AK-203 noi ruk siamnan hun enge machen adu dona Russia in support a pek thailo chuan India tan in ngana dang a omlo Russia astrisel pole India hi acho e tui animaya chuwangin tun tuma Russian foreign minister lozin tur po hi India chuan a theina sang bera Russian economy dam kho chu dan tur lo ngai tu pui hi ati tur dik tak ani veni chuti rualin ram dang ven thon turan tama India in ngana dang heng Israel te France te Australia Japan tiang chi abik takin United States te hian Indian thauthak vai chuan har satna tam tak a om thei ve bokani apoimo berchu India hian ma ni ke din atumangai ti hini made in India project noya ral thuam kanram mamo siam chu hi tun sarkar hian thil tum lian bera nein thapui tho angai ani bermai Russian invasion malam zonga khachuan Europe continent sarkar tamjok hian khovel lumlutuk hi engtin nge kan ti niam theyang ti lam kha an eng hel ber thina mase Russia in Ukraine an runa economy aboi ta ka chuan
Russian energy tel lo hian engtin nge kan dam kho chuang ti hi an agenda lian ber ani chole ta zo kani hetiang thau hian keini India po hian ral thuam le thil danga po engtin nge ma ni ke kan din theyang ti hi number 1 ada angai chutianga ti thei chuan nakin reilo te ya super power ramzinga chiartel ani ngal mai do na ni ole tuntumata na international news le politics kanan ti chua thei chu khati zong kha ani ya khir tu le ngai khatu zong zong te in za chunga kan lo me